Bamwe Abataka abaashazirwe ekitongore kya Beira bagizire nkwiha abasharwe ekitongore cyo mu mwaka wa 2017 tubagatunkaga businge bwona ngo kandi ubwo hatabakazaho bakangana ahabw'okuba tabakine mani g'ekitanda bagamba ja kutusara kurunga muno nsigara tuchimita kurunga muno tuengezana amani betyo bamaze kusana nyina bakazi yabo babi betabakazi babi sari tinyino numu ekina tunakifora beza na gakambaleke nataka gya hero ningeni nye torora kuzara rutaro tinyina wade mwana numu wikisa tuzahure tubatandika twayegunze bize kugonze ibintu byayangake ati yagusafari usatu no byama iso bitukamu nakakanga kushana saza umukazi saza wakagenda tali ibintu byasubira kemo nkaba nyina abisikaloga nabisiki bange binyino bakwatali yomu abisiki abo nabaliyataga nyina musiki wange nimanye no musiki wange no mukumuliyata nkabyama nawe nani nisigara nkozireke nimanye musiki no ndamuliyese nawe asemeriro nanye semeriro cyonga sasa no mukumuliyeta no kutina nintina tinkumuliyeta gusa kubo bundamuliyeta nimanye nja kusuwari kinkutwamwe ninkora kinimbiye ganyana ninkara ku mukazi wenka nyanka guza bwaki utakuzara hati yote naitegereza insonganyia kandi bele kansanga nyino umwana betu naenda kuoniza umwana tubyara mate mukazi yangaguza yensongiye kale tuwaki ekintu ekindiju tosobora kuseso gamangu ukasisi enkali ikarugwa muno kagenda muri no musesa nkoma enkali obniyo maniseza babazira bina abana b'abaashazirwe nabo borekera kwetomboitwa kwabo ubwo bagumze nkwiha abana b'abasharwa nibagwambaribwa mbicuka by'ecama ngo kandi tabari kunyara kurungika ko babire n'abanyara o babire batakashazirwe amazima gali nkara umwana yankali nasiya sawa nahulira kimwe nagenda ararukaba abatuye nago mwana wange nasiya satari nyambe nakuliyire nokwica buno bwika ntasaro abwa kinyesiyasa kurungi ati umwana muto buno wakusiyasa ati yaho nawulira kimwe bisarize bwamani muna babayira bataho bulyo kurora paka bajanjira abana baito hati umwana yakizire hanyuma akanteka kugwa kabera bwe katinga kayimiride kati kwali kuno kutoka musaiziza mwali bali yati ahabw'okushaija chairman w'entebe yo kubanza ahabwa Mirongo agengwa atuye natungo kwetomboitwa ku rugombantu kandi we nkomubembeza ino kushasha kwa mani abo kwabatsa kuferwa abantu abino mugasho muhango ngo abo kuba tabakine mani g'ekija kandi no kuzara tubari kuzara yitwe nkabebembezi babantu tuhurira kusasa muno habwa ensongegi kandi tolekerize kuferwa ihanga ubukuru umuhendo gwa abantu nka 20 bona ba complaininga hansonga bayirwe hamani gikiseija abandi barwire bazimbire abandi bakasarwa balemere kukira Sarapio Mugabi ori mukuru w'entebe yakashata ahabw'okugombora ya Nyabuharwa azirengo ngo hati nkabebembezi nibenda kutwara ekitongore kya Beira mu koti babase kureba abantu abo kubakubasa kuyambebwa nakuba mobilizing tubetulize feedback ya Beira garuke twajya mu ntekereze baba yamba itobale matwenda kuyambisa koti tubatwale mu koti baserero ya barabatunganira ko ibintu biroho kabaho kandi bandiko babina ko umuntu bamuhaga akapapura koreka mu kapsana tugerizeho kugamba na Patrick ajona coordinator w'ekitongore cyo mu Rwenzori konka biratari kukwata amasomo gaitu gasha kwa Dani basebye